clear tu le ngai thatu te thole ni chibai le vek ule tun tuma chon ni zan inkhe result atrai bul kan tran anga ten football thuleng te po thira ngai thla khona kan nei le bok don nia soita kangin ni zan lama inkhel munom tak clear tur kha awm nuala result po ngai nom tak awm tanual anne ni zana English Premier League game bo ruak tang tak maya gol nga luna inkhel munom taka mi khwal team Liverpool team in point home an sual chuaka harsa takin an king pui mol nei tu Newcastle United chu goal thum goal ni in an ne St James Park in khel munom taka hian mol nei tu Newcastle United hian goal shot tum som an neya mi khwal team Liverpool hian goal shot tum nga chau nei thongin targeta shot hi tumli an neya targeta an chui tumli hi gola alut an ne ball position hian Liverpool an chung nung zoka in pass dik konga po Liverpool an chung nung zok anne kim lova khel Newcastle United hian red card an mu hi an tuar deuh te po kan ti thayang chu St James Park in khela hin soita kangin atira train game atang ngal khop maya hun tha po kan munual anne minute riat na train game bo rok ti tang turin Ryan Gravenberch chon yellow card a choi ngala game bo ruak aso sa ngal hle tinani bercho minute som pathum na Hugo ekitike chon hun tha anei ngala ma se nik pup chon tha takin hei hi alo dan sak anne ma se minute som thum pangana goal kan mutange nge ya Liverpool team tan ko diga po pek that zet mai chu hlatak mai atangin Ryan Gravenberch chonin aron chui luta he goal alu na hi chu hla angreng tak ania a goal thelo wanga ti hial tura hla a chui anne Gravenberch aron comeback na goal a khung ngal tin ani chu Liverpool hian sikhat fain ma an hruaya Newcastle United hian an nor zui na hle ma se poide turin minute somli pangana an forward Anthony Gordon chu red card mang no chua ania Van Dijk chu tu lo tak men ake king nin atlo tlu top maya atira yellow card pe kan nizet ma se video assistant referee endik ani noa a foul dan ni allo omti mut chua ania red card mang no chua ani zuita ane hei hi Newcastle United hian an tuar leya second half an tran deuh chautin minute somli parukna kodigak po siam sak atangin Liverpool in Frankfurt tanga an senglu chet hazet mai Hugo ekitike chon aron chui lut ve leya Liverpool team azom noa Premier League game a khel to hawa goal ala khung ta vek anne tihian Liverpool in Sydney fain ma an hruaya player pakhatin atam jok an ni bok olsam takin an sakrin na tepo alian man hle ma se minute somnga pasarina Newcastle United hian an sipur an ron su thena Livermento siam sak atangin Brazil midfielder Bruno Gomes son goal aron khonga an sipur aron su thena an borok po atang zui hle Liverpool team hian goal khung bel le ngai tumin na takin an nor leta an nor lu torin hun top ma hret minute somriat pariat na William Osula chuan Newcastle United sipur su zona goal aron khonga he goal alu na konga hian konate chun ati sual te po kan ti thei anga Alisson Becker ache fu tok lo te po ati thei thau ome Newcastle United hian pakhata kim lo chuin an sipur an sut zawa boruak chu tang to hat tak ane anin ne tok ngei don ni hin alang manna ma se Liverpool tan ben satanga minute som ko parukna ron lut Rio Engu moha kumsom parugleka upa chuan mo salan dinglam sira tanga ball aron thon lo chu ti boy tu omlavin aron chui luta Liverpool player omto zinga goal khung thei no pangber record aron siam zuita anne hemi nuwa hian goal dang alu bel zuita lava Liverpool hian goal thum goal niat ne na changin point hum an sual chuak ti hian table tharbera Liverpool hi Kelnia point ruknen pathumna anin suan chho ngala awan doi zo atang Newcastle United lam ero Kelnia point khatne som pangana annom thung Italian Serie A lama lu chho vele ta ila nisana inkhel munom taka he inelna history soitur nei tha mai Inter Milan in olsam takin point hum an hlo chuaka San Siro an mikhwal Torino chu singa fai ngotin an lo sop
he in khela hen Inter Milan hian goal shot tum som ni te meu mai an nei ya Torino lam hian goal shot tum som pahni nei ve bokin in khel pumpui thlera ball possession konga te in pass dik konga te Inter Milan ni an chung nung filor lak anne achak phuzok an chak kan ti thayang chu San Siro in khela hian atir train hun tha kan mumal mala goal po alut ma hle minute som pariat naleka Inter Milan team tan Barella siamsak atangin Alessandro Bastoni chun ma an hroina goal aron khunga minute som thum parukna Susit siamsak atangin French forward Marcus Thuram chun an goal ni na aron khung le Torino hian an ngam lo khop maya first half a ero goal dang alu bel zui talo anne second half minute som nga pakhat na Inter Milan tan Argentine forward Lautaro Martinez on an goal thumna aron khung leya Torino hian ngam lo zui zelin minute somruk pahni na Bastoni siamsak atangin Marcus Thuram chon he in khela a goal ni na le silifaya ma an hroina goal a khung zui le anne goal dang alu bel don lo niin alang to a mase minute som sari pahni na Lautaro Martinez siamsak atangin Yon Boni chun goal aron khung ve leya goal dang lu bel zui talavin Inter Milan hian all sam takin point thum an hlo chuak ti hian table tharbera Inter Milan hian Serie A an game ma sabera nena changchung in table a achung bera anin suan chho ngala awan doi zo tang Torino lam ero table mong bera an chuk thung Spanish La Liga lama club lian kan ti thin tu nai tla cheta em mai Sevilla lampo an chak zolava an Mikhol Getafe chon goal ni goal khatin an lo ne he in khelan Sevilla heng goal shot tum som pani an neya Getafe heng goal shot tum ko nei ve bokin ball possession le in pass dik konga te hi chuan Sevilla an chung nong filor laka ma se avan thoi zo ka an tang ta tho ane he in khelan Getafe tan minute som pangan na le minute som nga pakhat na Adrian Leso chung goal a khonga Sevilla tana an goal om chun hi Getafe player Iglesias a goal khung aniya an lama atilut pal tinani chu hei ba goal dang alu bel zui talova Getafe lam hian point hum nen bultran nin hei nel na nu ma nei chelo tak Sevilla lam eroin point an hlo chuak lo thung ti hian table tharbera Getafe hi palina anin suan chho nga la awan doi zo tang Sevilla ero som pariat na anom zui ta sel ani Inkerizal lam kan san taila football thulenga lut chho donang o tun trum chu United team en kolmek to Ruben Amorim record atang hian bultran don ta ila Ruben Amorim hian United team a en kol nu hian record alo nei thalo angreng khop mai United team hi inel na sang sanga trum somli pali kai shroi toin trum som paruk atlom trum som paruk bak chakpui ala nei lova trum som pasari atlom zoka tranpui toin trum khat draw result anei pui bok ane Premier League a record phei chu thalo tak ane Premier League a game som ni pakwa akai shroi towa trum sari chau chakpui yen trum som panga te meu mai avan doi zoka atranpui towa in ne to khi trum sari anei pui to bok ane United team a in kol nu hian a che thalo angreng khop maya Sporting Lisbon a nu ma nei that kan han ti ang chi te kha a chom nung lo te po ani thayang chu Premier League season thar kalme ka po hian alaka be sei han sang view ma se game ni a khel pui towa trum khat a chak lo puya trum khat draw result anei pui le der to ane game nia chakni mel anlak mulo tinani chu puilo angreng khop mai tia han thlir mai hi chuan Bruno Fernandes point thu thar aron neya penalty a chhuilu lo chungchanga khan thu thar aron nei Bruno Fernandes on penalty ka chui ma khan concentration thatakin ka peya ma se match referee khan min ti boita anne ani kha om lo na tur mana alo oma ka kal na tur dal zongin alo ding anne ngai dam min ti lova ka han ka thin po atirim hle ma se hi penalty ka chui goal lo chan wang ani lem lova hei hi ka in soi fiana lampo ani chuang hek lo khating concentration thataka ka pek la ya referee min lo nek chor mai kha kalung oi lo e mema penalty ka chui goal lo chana ero hei hi ka pu lem lo anne
referee ero kha chon ati lo tur ati chiang ani ti hin Bruno Fernandes chuan aron soi a chuan lam ni tura te po angai thei ome football a hin thil thleng mak tak tak te po alo thin na nizan lama khan Joe Bellingham chung ko te chu Borussia Dortmund dressing room a ve an phalto tak lo thu ti chian anne hei hi achan ber chu karto pin khela khan Joe Bellingham hi first half a lak chu ania first half kan ti khan first half in khelzo second half an tran tura hian lak chu ania hemi wangin an chung ko hi an lom lo khop maya dressing room lama Joe Bellingham chung te hian an kot si an khum rep ni hin alanga hemi wangin Joe Bellingham chung ko te hi dressing room lama an kal phal sak an ni zui talo anne Jude Bellingham unau pa Joe Bellingham hi Borussia Dortmund tana player poimo ani chho tran towa first half second half an tran le tura an lak chu hi an chung ko hi an lom lutuk lo ni in alanga Borussia Dortmund team en kol mek tu hi an khum ta chiam tin ani ber chu United team legend Gary Neville point to thar aron neya United team chon midfielder thar an mamo ngei thu asoi Gary Neville chuan United team game khel han enta ula Arsenal team mai ba ka Fulham an tum trum te khan midfielder an nei lo chu an tuar le maya chu an chak lo chana po ka ngai anne United team hian midfielder thar an seng nud lo ani chuan boina an tobel chun zom zel dona chu tiang chin fel an du ni chuan transfer kung ka ain khar ma nge hian team kai hroi thei tur an mamo anne United team in Fulham an draw trum te po kha enta ila an tlar malam te chom thei tur khan midfielder an lova tlar malam chom thei tur le ball tha pe thei tur an nei mi alo anne chu an tuara midfielder thar an nei lo ni chuan an tor chun zom zelin karing ti hin Gary Neville chuan asoi Manchester City a chu san hnuan Napoli zom ta che tha zanga le me mai Kevin De Bruyne point to thar aron neya Napoli team tan goal poimo akhong no yen De Bruyne chuan City ka contract an pot seidon lo ti ka hriat nu khan England a hin khel chun zom to lo turin thutu na ka siam ngala som tu te chu han nei trak ma ila ka du thlan na chu City ma chon thei turang club zom to lo kha ani ngal ane chu wang chon England a cham zel turin thutu na ka siam zui ta lo ane min du tu club engemaw zat te kha kan ngai event kuala chuta chon Napoli hi an ma chhop a thabera chu wang chon anni hi ka thlang ta ane Syria hi top level football inel na chon a thaber te zingami ania chu chiang takin ka hreta ane ram then khata kalo khel ve towa Germana ka khel towa England ka khel to bok tuna Syria lama ka khel leya heli khi top level football ani ti ka chiang ta ni ti yin Kevin De Bruyne chuan asoi zui bok Wayne Rooney point Ruben Amorim chungchanga angai dan aron soya Wayne Rooney chon chuan lam tur engma aum to lo anne tun din huna chon Ruben Amorim hi adu ang takin thil an kalpui towa season niam ta ha chuan season chon nulama team en kol ania khata ha chon hriat thiam angai na chen te po aum anne ke ngei point hemi chungchang hi kalo sei to bok amai ro chu tun din huna hi chuanin engma chuan lam tur aum to lova October November thavel thlenga he team hi bai sei ala phak pui lo ani chuan ani hian ban atok main karing ane tun din huna United team ala che that pui lo fo hi chu ngai dam thei ani to lova thil hriat thiam thei ani to lo bok chu wang chuan Ruben Amorim hian pressure sang tak nei adu lo ani chuan a in siam that vat angai ani ti hin Wayne Rooney chuan asoi Real Madrid team tan khel zui zel atum thu tun hnayat ron thar ta chiam mai Brazil forward Rodrigo point thu thar aron neya ani hian Real Madrid ta cham chun zom lovin chu adu zok niya tarlan ane ni zan lama khan hemi chungchang hi news rin tlak takte chon an ron tar lang chuai maya Rodrigo hian agent nena transfer kongka ain khar ma nge yin khel tam adua
chumi ang tlap a hun tha pe thei tur chu zom adu thu a hril ta ni in alanga agent pon hemi chungchang hi arun sei thoi do ni tarlan ani bok Rodrigo hian tun hnaya English Premier League atrai som tu anei nuala hetianga agent hena asoita ka chuan Rodrigo hi Premier League kan hmu thudrin na alian chhole ta khop mai Arsenal lampoi ni zangkhan Fabrizio Romano arun tarlan danin transfer kongka inhong meka summan anlatum ni in alanga henkepi chu senglu antum thu tarlan ane Piero henkepi hian tun hnaya du tu anei sho khop maya Tottenham Hotspur lam chon senglu antum thu anlo sei towa Spurs namin senglu antum thu an sei nu loka ni zangkhanin Arsenal chon andu thu anron sei vele ta Arsenal team hian Tottenham Hotspur senglu tumte hi senglu khal antum emoti mai tur hian chet anlana sakhop maya Eberichi Ezepo anlo hijack towa henkepi po Tottenham Hotspur in anbiak nu loka Arsenal team hian senglu antum thu an sei vele ta AC Milan lampoin mithar senglu antum na konga Fabrizio Romano atarlan danin Conrad Hardar chu senglu antum thu puan ania English lapte poina anlo helve chiam to Hardar senglu tur hian amana Euro makta doi somni pali chu the cho antuma etsona Euro makta doi thum om thei turin andor ni in alang bok AC Milan hian Boniface chu senglu anlo tum mana ma se medical test apal tlang lo wangin an senglu thei talo ane mithar senglu tur anjong chhona sakhop maya Conrad Hardar hi senglu antum don ta ane Hardar mai ba ka hian Rasmus Højlund po senglu tumin an helmek bok Alex Cox News ba ka English News thanem takten an tarlan danin United a khel na mun chang to lo kobi mai nu point transfer kongka inkhar mange yin club ho tu ten hena chodil na athelu ta ni in alanga deadline date azo mange yin United team hi chosan atum ta ane tundin huna kobi mai nu hi Aston Villa Everton Chelsea le Tottenham Hotspur te chon senglu antum ni in thom aleng me ka adu tu tlap enge mober hi zom a hrelo thu a soi to ane kobi mai nu hi season niam ta han United team player poimo ania season kalmek tran ani tang ero khachuan Ruben Amorim hian ahma chopa atel lo nge ni bencha athut tuan tir deuh zak zak maya hemi wanghen kobi mai nu hi alung oi lutuk lova transfer kongka inkhar ma nge yin chuadil na athelu ta a ang hle football pandit na thok me Gary Lineker point thu thar aron neya Chelsea team player poimo ni chhautu rangai Estevao William chu ani hian aron fakle Lineker chuan Chelsea team in goal nga goal khata West Ham United an hne tuma langsar ber chu Estevao William kha ania Chelsea team mai pialama Khovela footballer thaber ni thei turin ani hian hun tha aneya chu atan bopel athiang lo ane Chelsea team lampo hian an chhor tangkai ngei karinga common season a po trophy a choipui thei ngei karing bok Estevao William hi ahma tang to player thati kan hriat kha aniya du thanna club zom tura po asiam tha hle in ka hrebok Chelsea team dan hian mi tangkai ani zel donna anni lampo hian athat nei muthiamin an player poimo ni turin chhorse ka du khop mai ti hian Gary Lineker chuan Estevao William chungchang hi asoi Barcelona team tana akhella ya Messi ne na lo in shon to Osman Dembele point thu thar aron neya Dembele chon Lionel Messi chu ama zirtir tu le ayen ton ber ani thu asoi Osman Dembele chuan Barcelona team tana lo khel to thren khat te hian Lionel Messi khel dananga khel theilo chu an survive ngai lo tin an soi thina hei hi thudik tok lo chu ani nge ye kepo Messi ne na inkhel thiam lo tia soi thin kaniya amai ro chu ni na tak anga han soi chuanin Lionel Messi tangkhan injir chu tam tak kaneya tundin muna ka chhauna po hian Lionel Messi hi ka enton ber ani pialama ani hi ma ka son thein turatana mi tangkai tak aniya ka player enton le ka ngai san ber ani bok tin Osman Dembele chuan Lionel Messi chungchang hi asoi
Chelsea lampoin Xavi Simon chu an senglu thei arinom chhotran takhop maya nizan lama khan London Evening News ten antarlan danin RB Leipzig chon Chelsea tangin Xavi Simon dorna chu an hmutak thu an puang chiang ta RB Leipzig in hetianga an ron tarlan taka chuan indoor na hi akal tuang chhomai te poin arinom Xavi Simon mana hian Leipzig lam hian pau million somsari vel an phut ni in alanga Chelsea lam hian hetiang za thi the chu anin huam ta nge ni RB Leipzig lam hian dorna an hmutak thu an soi chiang ta hemi chungchang hi ni jang khan Leipzig hian an ron ti chiang to anne Chelsea lama Xavi Simon hi tuna tang rei lo te kan hmu nge arinom Manchester United lampoin ni jang khan thu thar an neya Alejandro Garnacho chu an chuatir ro ani chuan Tottenham Hotspur lama kaltir an poiti lonin an soi ni in a ron lang ve ta khau mai hemi chungchang hi London Evening News te chuan an tar langa Garnacho hi Chelsea le Tottenham Hotspur ten tun din huna an hel me ka United team hian anel pui Chelsea lama kaltir rai chuanin Tottenham Hotspur lama hian kaltir an du jok thu an soi tinani ber chu anel pui club rova club te zoka kaltir an du tina ani thein alanga Chelsea team anel pui deuh ber tlapa hi chuanin lut lo ma se pui an tilem lo a ang hle Portuguese forward Rafael Leo point thu thar aron neya Arab player kan ti mai Mohamed Salah nge Riyad Mahrez chu thai ti jok tin zo na zo aniya Mohamed Salah le Riyad Mahrez chungchanga hian Rafael Leo chon thu thar ron neyin Leo chuan tun din mona mitam tak chuan Mohamed Salah hi tha an ti jok ngei dona ma se ke chuan Riyad Mahrez hi tha ka ti jok ani football a heng gol khung ngor hi thil ro pui ani lem lova chumi kong gol khung kong a chon Salah hi chu achung nung nge ye amai ro chu game moi taklan tir chungchanga te gol khung le midang gol khung tur siam sakonga chuan Riyad Mahrez si achung nung filor dai jok ani chu wang chon ke ka ngai dan tlang taka soi chuan Riyad Mahrez si Mohamed Salah ain atha jok ti yen Portuguese forward Rafael Leo chuan asoi Arsenal lamtan poni jang khan thulo mom lo hria tur aronom ta ha an forward Bukayo Saka hliam chungun taka endik ani hnuin atlem bera karthum atang karli vel achol tur thu puan aniya thlakhat vel zen zon chu achol angai don tina ani chu hetiang ani ta chon Arsenal forward Bukayo Saka hi Liverpool in Premier League Liverpool Nottingham Forest Manchester City le Newcastle United te an machon huna ain lan thei don lova UEFA Champions League an game ma sabera po ain lan thei arinom lo niin alang ta hetiang ani ta chon Arsenal tan hei hi thulo mom lo tak ni turangai ane Bukayo Saka hi Arsenal in Leeds United an sop trum khan hliam wangin lak chua aniya a hliam chinchang hi ngun taka anen dik no yen hetiang result hi aron chuak ta Arsenal tan thulo mom lo tak thil poi tak ani nge arinom chuti rolin thil lo mom am ero an nei ve ta thunga an captain Martin Odegaard lak chua po ani hi chu hliam analutuk lo ni hin alanga serious deuh tura an ngai lai hian ani ero hun rei vak lo a chol dona team tan aron kir le thoi don ni in an soi thong Arsenal tan hei ero thulo mom tak ani arinom Chelsea forward Nicholas Jackson po Bayern Munich akal thut arinom chhotran ta khop maya nizan lama khan FC Bayern News chon atarlan danin Bayern Munich le Jackson te hian mimalin remna an nei towa club pani te point indoor na kalpui to yen tun din mona German champion hian lona ho turin inremna an nei pui ta ni hin alanga Nicholas Jackson hi Bayern Munich kan hmu ngei arinom Jackson hi season kalme ka Chelsea team hian an score ta an tel lo nge ni ain lan meu lova club world cup ate hachon atir lama ain lan ve zoka atnu lama ero a mel kan mutalo ane Chelsea lam hian tun din mona shal an phal thu te po an soi chiang towa Bayern Munich lama hian ani hi kan hmu nge arinom United lamtan po thulo mom hria tur ni jang khan awma Andre Onana chu an tima ahlim lo angin soima se
Onana hian chu atumbi khau lo thu asoi he thu hi give me sport lam chon antar langa Onana hian United team tana khel tura beizel athlang ta zoka United team chu san a hian he team tana inlan zel turin thutlukna asiam ta ane Ruben Amorim chon season kalmek Premier League ka Andre Onana hi athlang lova bayan dir chang goal aveng ve ane heng bak en lemon su anseng lu don ti achiang to boka ma se heti chung hian Onana hian United team chu san lovin khel phak tura beizel athlang ta jok ane Manchester City lampoin Liverpool chu makhalin magai chu senglu antum thoni jang khan daily star chun anron tar langa gai senglu torian sumpo the chuanol an relo thu an soi magai hian tun hnai mai khan Liverpool team zom atum thu alo soi towa ma se Liverpool team hen ma an la chak lo khop maya mimal in remna an nei pui to hi an senglu thlei thei me ulo anne hetiang kara hen City defender tharmamo hian senglu andu thu anron soi vele takhau maya Liverpool team hi an makhal thut tepo arinom tundin huna City lam hian defender an mamona asang khop maya akanji chu an chhuatir don ti achiang thokhat to hemi wang hian mithar senglu antum chho zela gei lam hi an hoita a ang hle Liverpool lampoin ni jang khan thu thar an neya British record ni turin pau million za som thumin Alexander Isak chu an dor tur thu puan aniya hei hi Newcastle United lam hian an ngai ven chove tran don ni te poin team tok chon an tar lang ane Liverpool tan thulo mom tak ani nge arinom chuti rolin Isak le Newcastle United te inkar ala thalo chun zom zela Isak hi chuaduin club lama nor a huai hot meka Liverpool lam hian in senglu antum ve mek bok hetianga pau million za somthum an the chuadon ta ka chuan an senglu thei mai arinom Manchester United lampoin Real Betis nen inbiak na chu kalpui an poiti lo thu an soi chiang ta mantlom jok poin Anthony chu Real Betis a kaltir an tum thu tarlan ane United lam hian Anthony mana hian pau million somni vel an phut thu an lo soi towa Betis lam eroin hetiang za thi the chu anin huam lo ane indorna akal chho zela Brazil forward hi Betis lama mantlom zokin akal arinom chho tran ta khop mai Liverpool defender Costa Tsimikas point lapthar anei don ti achiang thokhata nizan lama khan Roma nen indorna an kalpui thu puan nin Liverpool a first 11 chang thei meulo Tsimikas silonin Roma lama hin akal tur thu puan aniya indorna po akal tluan to thu le tuna changarei lo te grip left back Liverpool ta na khel mek he Roma lama akal don ta ane Liverpool team hen transfer kongka in hong meka an player ko lai an chuatir na sakhop maya athak tu tur lampo hi an senglu belle thuai turangai ane Liverpool team in Newcastle United an hne chungchanga Jamie Carragher po aron tong chuaka Carragher chuan khain khel kha ahmu nom ma ahmu nom na chu team pani te khan game puitling tak an mani clear tu te tana hmu nom an chop chuak ane film siam tuin hmu nom taka film asiam ma atop akharang mai hian khain khel kha ahmu nom ma ayen ho chuanin hlok thlak an ti hle po karing bok Liverpool team khan an fight te ma chakphu jok po an ninge ye chuti rol chuan Newcastle United avan duai zoka tangpo an che tha ma an game khel dang kha soisel bo lian tak ane an khel thatluan zaka point hum hlo cho puin an ni po khan an khel tin Jamie Carragher chuan asoi Real Madrid team chu santa an club legend Spanish defender Lucas Vazquez po Bayer Leverkusen akal don ti achiang ta nizang khan inrem na engkim ti fel ani thu Fabrizio Romano chun aron tar lang ane medical test voin hian anei do na zanin emo naktuk lama chun Lucas Vazquez se Eric ten Hag en kol mek Bayer Leverkusen hian anseng nu thu an puang don ta tinani chu El Nacional lamin atarlan danin Bayern Munich striker Harry Kane po Barcelona lama akal thut arinom ta ni hin alanga Barcelona sporting director Deco chuan kumsang ni somni paruka
Hurricane hi senglu an hrelo tur thu asoi ni in alanga hemi chungchang hi el national mai ba ka Spanish news te chuan an ron tar lang chuai to ani Hurricane po hian World Cup azo huna Bayern Munich chu chuasan apoi ti lo thu alo soi to wa Barcelona lama hin akal thut te po arinom chho tran to ani Spanish La Liga club lian Real Madrid forward Vinicius Junior point thu thar aneya niza nama khan Spanish news ten anron tarlan danin Vini hi tundin muna Saudi Pro League lam atrain som na muitak amuta ni hin alanga aman atan hian Saudi Pro League club ming tarlan lo hian Euro mak da doiza somthum vel the chu anin huam thu an soi ni hin alangta Vinicius Junior hi tundin muna contract chungchanga Real Madrid nen anindor lo tling theilova Real Madrid hian chuatir an poiti lo mai thai thu te po an lo soi to ani Vinicius Junior po hian contract aziedu lo dana hian chu a hrelo niin alang ve mek boka Real Madrid chu sanin sum tam tak nen Saudi Pro League ka hen kan lakmu thut te po arinom ta hle ole hati chin hatun trumatan ni mai se clear to te ka channel min ngai lut sak thina hin chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lo ma tami han lak pui le taula thongai nom tak tenen kanin mo chhaule sel don ne